Hari ini video pagi itu multiplication, basic multiplication. Basic multiplication. Baru kena last time itu OTP yang ini. Multiply do 10 you 0.9. Bonsen jo multiply làm tu kami tangan bonsen buk jo multiply le te was mak do to ini how em đều 0 kami em point how em do chispa là ni do chipau do chiajang to em la multiplication to new 0 la am tu ni tu em point tu equal 9 point ini 9 lalu cepat u 0.9 mr di 0 lalu point arjen initial bây giờ thì nó em sẽ 0 equal để bao là divide on divide by 10 point M là divide on point line bisa tidak cadel point itu untuk equal 0.6 touch power point boido 0 dan M6 divide by 100 M point itu 5% arsen song hon number yang dulu MR di 0 ini telah sisen itu in now point 0 at the point teman 0.6 at power point itu 0 itu basic multiplication to orang na kelas 10 lagi na kelas 6 7 8 9 10 kamu tip mah ini ada divide pra ke decimal number no ki number decimal number point ini bonsen ju akalai pami yang tu na te 0.3 this is wrong no ele video ataupun senior kena audio conditional what kan kini deh dan berkelari mah karena jenis sekian 0.6 divide by 0.2 ini equal atau 0.6 di multiply both nah jadi mana po do 10 tapi pengkam itu boleh belajar itu letak multiplication atau yang video itu like buat ini itu yang video itu dan tu atau multiply dalam itu ini dekat atau time equal kan 6 divided by 2 into 1 2 into 3 is equal 3 kini bisa kamu baru kena klasik atau kelas 10 kamu tipam nah itu multiplication itu pun baru square mah itu pun baru kudu 5 15 into 15 5 into 5 so 25 ini kayak di kena kelas 9 ini kelas 10 dan ini 5 to 5 25 ini plus 1 min 2 mah 1 to 2 lalu number ini 25 5 to 5 25 plus 1 ini 3 dan asal pilih no tejui you 95 into 95 lah if you calculate play yang P mah 95 into 95
95. 9 or 5 into 5 is 25. Plus 1 ini with 10. 9 into 10 is 90 to the whole. Terus mat được hay nhá, thầy dòng nhá. Trả hỏi tọa văn 2 digit number. 1 into 2, 2 into 1 into 2 kali into ada multiply step ini multiply le seri R nru le seri V le V seri R plus I rồi san từ V seri V được. Nah, praktis kalau misalnya ini 2 digit number ni view multiply hasilnya apa ya? No, example kamu ni 27 into what bar 63. 7 into 1 or 7 into 3 is 21. Kali 2 no. 7 into 6 42 plus 2 into 3 6 plus 48 plus 2 is 50. Right, carry 5 do you not know 50. The 2 into 12 or 2 into 6 is 12. 12 plus 5 to 17. Jadi lah praktis before saya mau di 2 digit number di multiply hasilnya yang dia. Dalam video tu gani ya, ni dan jika buku ni video tu video boleh na mati kelas 9 kelas 10 lah. Langsung jadi you multiply dan ni one very basic mah. Buat OTP mendatang kelas 9 kelas 10. Tadi video kamu lagi senang video kamu itu na kiwa video edition di video set penuh question dan ke topik yang tadi ke maths cimi ke subjek maths yang kelas 10 mah kelas 2. You can ask any question. The bukan barfon apa description. Pas apa jadi problem nanti question ini kalau topik apa ini solution ini kita respon mah